mala kurun wang ke changdar ki tiang gwa den titin anda moro na David Kakshol chaban ga yaka lain ke jan gwa da manyok ke ngi chang longa mala kona let ni chang ya chi kon ben ka jogan bakalien min la ra go ngat re ye chu kar so kra ngat re ye chu kar so kra yen jogan bakalien bu kon kulu ko ni changin ngwandien re joga chang ngwandien re joga man jalat konten chawa ngat kurso malat kon e chek de kon lara ngat in la dun kurso ajan jalat kon on gwa da me law gwada me chere manje kon len ka chang nyam chang raw de mani chang ndio den ka chang ngwan den rev no kon ke re din chala na won ka tin kon ka len gwada mi pol ngoda raje lunga ku nga du non gwada me wa chi kon min gore da lat kon che gore bu kon du liang gore ja bana len ngwa wana me te ka ngai ni dang raw ti chero den ben gwala wana me yen pol ka Jerusalem wada me we ka Damascus kan wo chop ka Damascus ka yen ngai jen ngai ka Jerusalem sorry ya me ya chụp cái ăn kama mo wanda ka Damascus ko ngai ko na jen Jerusalem ko bane Yesu Kristo baga wo shanga jak guro ne Yesu Kristo gwa da churu dul no de ko palten ki palken raj ngi kan raj Kristo Yesu tin bu pol ga del da kan gwa da mo du no me chirum kan Yesu re dop kan ngai che jen ga je ka Jerusalem kan wo chụp ka Damascus kunya mo je pol la do ne ane chati dial cha go la telot ngat in ngado ni cha ngudi jaga jaga lao tele jalo long kata da kel kan Kristo che chu laran go ane jano bete dial ka ban pin ko de Kristo de jak ka de jak reide ne me min cha gor ka ji Filipai sho de ba de kan ba bangon no ngwad me te mo gor kono bu kono ku na go charan jak re Kristo ngulu mo lodo nungu en go tran re Kristo yechu o je gire Kristo eret ma gwa long ret ma cha lo je long ne rwan ne dial chi gro tene ri gol na ra ke ku de re Kristo o de je re Kristo en ta re Kristo kre Kristo cha man kun ka apse cho ka elbe ngwan te mi ga jalat kono gwa da me ya apse cho ka elbe ngwan din janene jalara ne kacha kon mek akan go ni chak re Kristo ko bu kon ane tiral kro tel bel nyamde re noga de palna ne loy la ko nyal gan pin ko chine nyaw non re jam ko janta ko me chelo nyam no wadin ke lat ka men tirala ga mare rode kan charel loy ko ke gwara ko tela long fuch jang na long do log ye ko mon gwa ba nywa gwa di re jam ko janta ko me ba mbo re chare ko ka te lot wadin bi ko lok ka te ko nyam lo tes ko de ke ko chine te ki chede chu ko arandi amen ya chet ka ta chi kon linga je ap se chio ka kel ba don ngwan e jeni I pol right tin ngwa me no ne icha kon me ka kano ni shak re Kristo ko bu kon ane Israel karo ti tel bel nyamde re no kade ani kon ne ne man nyam migdan a jeni ti re Kristo ngondo ne me jamanta chana ro mare ko korne rawde chio ko die ba den daro wi de kel di korne rawde chio ko die ba den daro wi de kel amo chalat kono wana me men chala chawo chi Yesu jaga te dwer ke kuidan jaramin ken medwer ko reide deni chiang chung no kodjek reide deni chiang chung no kodjek chi jena makrade te mi cha gorba ka je close shogara bad bangon je close shogara batin bangon den je close shogara
bet bangwan min chalar tin jene chalar ko reide te chiang kot ke leutin poinde reide te chiang kot ke leutin poinde chi jene makarade kwen glacier chokaro bet jandaro ba ji glacier chokaro betin jandaro dien ngode charaj mo dien ba chalaran gwad me mi jeni shilongone hentega kaduno e kristo tegre idamo katek inteka tem rei poin ajentek inteka ke kangat kagat kot minoga ka churo da tu ka kuida ya ngungu ikono mon tare roj me men char pole ngoraj pole kuida mo ka jen char me rei kristo gwanda tungwan ajere kristo otra rei kristo chala de longa ne tungwan dong chakonde gai ta lat pole ka jame ngwad me ko alloy de man tok bi de di la ni jana pole ngulo de mo kare kristo jana mu gwado ben ka jafta cho kel bedwell jana mu gwado rong mu we uchop ba ti dial ba karol la kel rei kristo tinte nial ma tinte wi mon ba kala reide na ma jen chare te ko kun wal ne re chaba kana de me che tok ne ko tugde e wo ti dial ba karol ne me ji pole jaka jojo lo ndo mbu to gaje jen ma de re kristo yichu rammen la pelan in be ka kut jen siang chung ne dan jen le dan ka lwelan ka korne nyam cho kel ba den jok en wo tra re kristo nanga ken ngwan dia jala re chaba kana tek dial te grede ramut re kristo melod ne tungwan loro tungwan dial te re chaba kana akana ne ga tugdan ka siang ngada men chet ka baware ye ka dan men kwala chole pel ko abe ka muidan chuong ka ngat jen chale chiang chung no abe ka rel dan ka ko bana worol nyal jen kwala chole le yo abe mane min jog din in chale kam goy ponya min bituo ka bani ye churawde neme jen chale luilo kante ka dan e kristo kana min chalat kara ni ka tugde awona ka gude kante ka dan e lat kristo karade ni ka tukan to kone je amana ta ba to ka jamo ka kuidan kana dai dan alat kone wo man ji kristo la lere je ka kuidan kaman melet kristo reidan jen karabo alat kristo wo ci kon kristo jek ci kon tin dial tin gor kon ge ci kon ga jek mere koro ga jibil pa ci ko dok bet bangwan te ko raj mu gwalung chalat kon te re ri pol ga gwajan gwad me gor kono bana janga ci nguni ci gwaj to ne pol wana me jibil pa ci ko raw bet bangwan dien bet bangwan te ko ray chalat janana jani ka kuja mo shu kut akap no gwad intenenial ka chweja kam chut min te wi shio ni dia mere ko dan ka chio ka diok ko la ba den bangwan dien cha ku no kon chio ka ro ban ro rep ka chio ka diok ba bet bangwan long char mi jan dio yang gor kon cha wo ko de trade an te la chuong mrela mi jega ka lu ngone ka duno be ka ngat ke kristo jen chiang chung ni min be ka kut ka ngat jara yin polat na me jara wa chaka gwajan wana me angwaj ni ngwana na me angu ga tu na me de kono titen ngat ke ye chu kristo kana jin chiang chung no min be ka yob ngone pol kwa me changa ja go awune ne mitran ke chiang chung no me la dunde na me chi jen chiang chung no man tok ko ngut chicken kan de ke chicken amon ko ngun na me jana cha wonyan ke gele cha che ko dog ba den daro ke ni daro ane kristo kara ajan long ro ko de tinguno ka de chiang chung ngun ka ngada nget kono ke je ka chi peda ngabang
ko meno gwan jeng ni cha gore jimit chio kara obel wel bangwan ho nge de je ikala je kadwa chi pek de ngat mede kon ken ngat ken kon karo ade ngat mala dun kerso katong lin cha gore that only saving face is the face of Christ ngat ken kon karo ngat kerso ala ngat la dun kerso ene ngat de karo ade ajen chingur long ka yobone okok kajen de ajen de lodo mi cha ho ngab gwa de me lor no lut ngwane dia tele me palan men cha kamran bran wor ke lu ko bran lo ke ku mo mi to ko re kristo kajen te gare dan ke chieng re dan ajen wo bu kon chu chieng ka ngade kare ngada dan keje bane chieng ka ngade no mo ajen ngate non kon kan bu kon kule ngad ni je la ngade men ngad kone ajen ban chieng jam tong de re da te to ngwan ma lat ko kon ka jen ngi wala ka me ka chang ngwan o ngat kristo ko ra jen ken kono chi lat ka men jan lat chi let kon ken kon do e men di kristo lat wijat men jalat re dan men ko kono la kan ka ngal dan ka men di kristo lat jen chala kan dan te ka ajala mu dan chuongo ajala le dano ajala pelano ka jala mudan ko goy fanya mo kerso ban ko gwaden ba kon wel keje ena alekte ko cha kon la teme roy ni ko dal krodien mi chana yechu kerso ngat a cha kon je grede tele mo donga bu kon la gor ti dial bana ke chu jek ko re kerso jante nyin kana dial jante getena lo dante ko dal yakte ko gwaden je kam kon ni chana je ga pal nei lo la ko ne lun min ko ide kel ne bonne re jala re mara daga jigo adin karom ne re chara dano jikere sote dal to ko kida alyak to ji ko ne kam ko ni yechu ko ne te ki chu de chu ko ran de amen